Hei hi All India Radio Aizolani chanchin thar achhir tu silian sang puya ramchung hun sang sanga COVID-19 shikai an pun chhole ta ka wangin ngai thatu te film khur tur le shidan na lakim turin kan ngen chewa kumsom panga le sompret in kar te min midang te po shidan na anlak the nan pui thinang che COVID-19 chithar omicron chu boipui tak ani me ka wangin mai tom na wa midang nailo kudle mai ti fai te longai pai mo zelang cheu COVID-19 chungchanga hria du nei le in kai hruai na mamo tam rampum huap helpline number bial pakhat panhi pathum pakwa pasari paret bial pali parukle pakhat bial pasari panga ba ka mizoram tan pakhat bial panhi tei biak po thaireng ani tuna chon chanchin thalung athak chun zomang u voin hisab missionary ten mizoram leilung anra ma sakbernani champa ani mizoram sarkar cholni in mizorama ko thanchen khaten missionary day ursun takin an mang COVID-19 shrileng chon mizorama district sang mankain thingtlang ana satakin hluar mek Meghalaya sarkar chuan state chunga shrileng anthunun thei chung chu in karkhipuan antum lo thu chief minister konda sangma chuan soi ram chunga COVID-19 vaccine dose viable cha somnga panile noi somret pako chuang pek to ani voin hi sub missionary ten mizoram leilung anra masak bernani champha pha kani mizoram sarkar cholni in mizoram ko sang ten missionary day hi ursun takin an mang ani Baptist Church of Mizoram chon voin hi missionary day ti mingpuin an manga Mizoram Presbyterian Koshan chon Presbyterian Koshan din ni angin an mang thungani aizola chon Baptist Church of Mizoram te chon headquarters lam atanga thupui in angzir turan ti chuak lova tol chung Koshan ten anram chan angin in khom an bot saya chomma le chon in khom ten bot sayani Mizoram chunga Presbyterian Koshan tamjok chon voina hian program an siam lova Koshan ten khat bekena Mizoram Presbyterian Koshan din ni pual in khom bot sa an ani lunglea chuan missionary day hi Baptist Church of Mizoram chuan Koshan ni poimo taka nein bekena in khom bana Koshan hoten thingpui ruan kil hova sum dona le dor tamjok anin khara auto rickshaw le taxi service po anam manglo ani pathian ni anga serani wangin in khom nan mipui tamjok chon an manga lungle Presbyterian Koshan point Presbyterian din ni polin Koshan chen khachon in khomin hunan manga synod book room le office te po kharani Baptist Koshan hun pui serkona po in khom bot cheni BCM serkon hian Pioneer Missionary pubuang le sap upati ba ka missionary zongzong te thlak pholan ani tlo tu le thlak pui anom nual ani sersi pa chuan Mizoram Baptist Koshan tem choma in common bot saya longkaya chuan Mizoram chanchin rathanni hi Baptist Church of Mizoram ten ursun takin an loma state sarkar LADC sarkar in chol atan apona wangin sarkar office te po kharani kolasi pa chuan voin khan Mizoram hun dang rolin missionary day polin hun manani she the china BCM kolasi pastor bill chunga BCM Koshan tamjok chuan choma in khom nein tlailama ruan the zanama anjai khom don bok ani COVID-19 shrileng chon Mizoram district sang te man kain thingtlanga na satakin hlor meka nimin khan sample te zongzong sangre zali somseri pasri zinga za som pasri point pret pangain shrien kaya nimina shikai zati sangkha zanga som pathum antling ani tundin huna mishing sangkhat zela positive mu choto azathi za somthum pali an ni mishing noi khat zela COVID-19 na wangan na chan to zati somnga pakhat antling ani voin khan khozol district borsa pusi sila chongkima district disaster management authority chairman Rohman na in COVID-19 zonal officer Ruaten khozol district chunga tun naya COVID-19 positive mu chuana khosom panga an tlo VLTF tenen in common atulang zelen tan puina paisa fine hlan zonal officer te hian COVID-19 positive case tam chante positive mek te en colony dan te amuna kalin anen fi VLTF le khotlang shoi tu dang tenen in common COVID-19 shrileng dona konga an mamole malak zel dan turte an soipui ani positive omna chung ko ten a barzon konga harsana an to thei te po zo chen ni in community covid care center te amuna tlo ngalani manramamo sang te entik ngal ani bok voin khan tu kombial to MLA pularin oma deputy speaker chona bial chunga hrihlorna mun hol tu le mun tha te atlo khotlang hruai tu VLTF tenen an khodin mun te soi hovin an khotlang in 4C anodin te po atlo ani he hunan pularin oma chuan mi puita chu chi ai lo tu le an himna tura sarkar wa manate thata ka zom tla turin acha bial to ani angin thei to pachu pui zel don ti ashilani Shipuin ram chunga chim rei to awangin mi puite an tan rola anin ngai sak tlan le zol atol tak me ti soim VLTF ten mi puite himna tura thei top an chona lom thu soibok ani tundin huna hian wal tu ashikai somret pali omin hun tha hian shikai somthum paruk anam meka shia thei chena sersip district positive omzati nimin reporta sangkhat za somret pakwa ani heti lahan komin kum thara hian home minister
pulal cham len na bial sang tur zo chunga khopa ku a covid ripui vei mu ani nuwa tranpuina sem chuak meka home minister chuan a bial mi puite har sana hria in PPE pulse oximeter le atulang zelin sumle pai tranpuina apet chuak ani tundin hmuna sang tur zo assembly constituency khok som pasaria shikai zongjong hi zare som pani anom to up mi somnga paruk dam chuak to in mi zasiri somnga paruk ten hri hi an lovei meka thipui aro an om lovani pulal cham len chuan hripui hian engchen nge ala chi don a hriat lo wangin sarkarin SOPS siam te ngai poimo zel tora mi puite ngenin sarkar tha ti chak zonga mala zel turin bial mi puite soma damlo te so dam thoi turin du sakna a hlan ani Voin Khan Chief Minister Puzoram thanga chuan sai rangdin thara Food Corporation of India noya food storage depot metric ton sing khat dong thei sak tura bo sei mek atho he project central PWD hnuai thoni in contractor chu Eastern Trading Corporation ani a nikum jun thla khan bultan ani a company chunga sakzo tura ro manani Chief Minister chuan thal line na atam thengber thozo tum turin thoktu te acha a electricity le mamo dang state sarkar nen indora en ho ngai te po bozi thoi turin akai nu state department ho tu te ashil bok ani Voin Khan zohen ko bot sein scholarship veng lai ta te sena hola puan ta manga thil chi sang sang siam pho chona state handloom exhibition sang ni samni pani chu scholarship bial to MLA puke larin le na minister chuan hong minister puke larin le na chuan mizo meisia te ku them thiam dana muin lo momati thua soya mizo ten puan ta na na man tang kai tak la thar chu tam apoimo ti an thria thar trula ti thule puan ta atanga siam chu thil chi sang sang te chu tun aya tamjok shal chu dan tur zon trula ti thua soi minister chuan scholarship le a che vela puan ta lama tanlak tharangai thu soin tun tuma handloom exhibition a hian scholarship le che vela tangin dorsiam anom velo chu tanlak angai zia an hriat phanan man atul thua soya handloom lama paladu anom phot chuan thei top chu pui ain huam thua soini Voina handloom exhibition hi national handloom development program bultuma bot saini in exhibition a hian mizoram hun sang sang atanga dor siam somthum pathuman oma romhan dan chuan tunkar je top ni hian he handloom phochona hi khar ani ang chanchin thar hi all india radio aizol tanga puan ani Meghalaya sarkar chuan state sunga hrileng an thunun thei chung chu inkar khip puan antum loti chief minister kona sangma chuan a soi marsak state then oma in kho khelna khawzok kalpui ani laile state chunga shikai anpung chho zel chungin inkar khip hi kalpui antum loti pusangma chuan a soya inkar khip awanga me puite kho sakna ti boile andu tolo ti soin din mun chetaka andinga hrileng an thunun zo lowani ero chuan thunei tu ten lo thei lovin inkar khip an kalpui anga yang ati ram chunga COVID-19 vaccine dose viable cha somnga pahni le no somret pok chuang pek ani to a heti lai hian shivei en kol lai nu arian sing ni le sang khatan tling to a dar kar somni pelikala chungin en kol dam sing sari chuangan oma shivei en kol dam za zela somko porok point pathum porok ani to a dar kar somni pelikala chung vekin shikai thar noi khat sing rukle sang ria chuang mu chu ani ram chunga COVID-19 shik thar omicron kai sangri zali samruk pakhat mu chu ani to boka hengzinga hian sang khat zasari som pakhat en kol dam anom to ani United States on Kovela nikhata COVID-19 shikai tamber record siamin nimin khan mi maktadoi khatle point thumin an kai ti mu chu ani a nikhata shikai mu chu tamber tum hi January thum kha ni in hemini hian maktadoi khat point bial pathumin an kai ti mu chu ani a Omicron shikai te anal tuk lo chungin tun hnaya shikai damdoina dalu an tamber tum athleng mek boka kar thum chungin USA hian damdoina dalu hi aleti na punga damdoina dalu tamber lai January nikhata mi noi khat sing thum sang ni le suma pakhat dalu za chu an khum ani chanchin thar cherti topna na tlang pui voin hisab missionary ten Mizoram le lung an ra masak bernani champani a Mizoram sarkar chol ni in Mizorama ko than khaten missionary dai ursun takin an mang COVID-19 shileng chuan Mizoram district sang teman ka in thingtlang ana satakin an luar mek Meghalaya sarkar chon state chunga shileng an thunun thei chung chuk in karki puan antum loti chief minister konet sangma chuan soi ram chunga COVID-19 vaccine dose viable chesa somnga panhila no somret pako chuang pek ani to chuti zong chu chanchin thar kan puan thei chu ani